ina ua sau le mataupu le ilunga. O surface ma le mataupu lea ma le interview la auli le na fai ma mailo ilunga asiata le rile o asiata ile se asona soai. Tasi lava vai le mea lea o le mea nfafau. Fafau o le mea lea o le mea nfafau. E fale anga ile ala. Ai se umala tatu e fo ia ile le mataupu lea. O talu ia o le lui lava sa ilinga la mea tonu. Wa a fai o le lauke kalikongu e pe fai mai lau ilunga o mai lunga sam o sam o le moli mau tutu kala ia lau o le moli mau kuku nga ia le kainga kupu e fai lavinga vai ai makal kamale kala ia lau langa interview le fai o le ko kulo inga la vai langkala saulo maleli le asia ka miki lau lango le ka miki le asia ka vile lopo fe sa e oso mele ka miki manga fa salau ko le fo oso melo maleli le mai lunga kamale o foi o Samuel amai lo lunga fa pa e lo fa sala lau lunga le media ngai mea o kulanga langa ngau luia i lo fa pe o le lui lo la uria fai o la ko kala e fai e moise o la me o le kali ai le lu ai se a o le kali ai le lu e se tupe e le mafuanga wa lenga le kali le lu to le fo o la lo ke lo e pipelo me asa malai fai ya o le li le asiaka o ka ngaka le lenga peinga fango ngo ke le ka mikiki le o ke ka o ka mikiki ko le fo he's just a small boy e le lopo fe o so mai mang fasal lau poinga eu kama voi e ka fa esa mo pasa supokako se pasi vai ko fa fonga anga si ka ko aku lo pesa supokako se pasi foi ka fa so mai New Zealand sau ka la i mang fasal lau ya au ke lopo fe o mai ngai ka ngaka po fe wisa finga luenga isa mo wa ilonga finga luenga isa mo fe lolo ia i tima masa ve mala uringa wale pa fasa lau masa fa finga luenga foi me ka fasa lau e ki sa finga luenga to AP sa finga luenga TV al ka me kiki le lau lango le e lo po fe o so mai ya lai mi kai me la ko media ia fe so me mala ko media fa finga ia la ko media o le se ve se o alngi la ko la fonga bangi la ko taxes bangi la ko sa o fai sa mo benga le oe so e mainga luenga e vai ngo fo New Zealand o sa mo e fa interview mai maso e mai la ko ngaluenga ko la ko ke le o New Zealand 5 miliona ka New Zealand engi lo ko ngi fa e fai ala ko pisingi New Zealand ma finga u mela i pala langi ma fe o la e fe so ia sa mo ka so e mainga ngaluenga ma fi lo ai ma Rawinga ngala kala to le fo e mai mau lo kai mi kere amanga ia ngai ka wa le lopo ngi la ko ka kua amor mela ka fa le anga mar ka kala kiki ale ala ye ko kusa male ala e ko kusa male ala mar ka fa le anga male fa ali mar fia poko e ka ke lo ko ai kala lo mon fa ali fia poko ai lo ngai mala se me kasi o mela kala ngo mo de kama vo yang alfa le ar kala e ke lo foi fa longo qualche me fa yang ngangu pe ngangu fa longo kwa mixa ko le present tense mal past tense e alfa lo ko ke lo kwa ma morti poco ka fa la kiki fi poco io kama ia kama ia quella comedia ka lo fa la scambi kiki la nga le media wa le le se ka ele o sanga media ele o sanga platform le fa ele me la o nga ia nga fa nga lo fa ele nga langa polka lame kong ole platform le alka SS kama kiki nga SS tamali e onga le mele le la ya kule su ole ala anga ia le ri le wasiaka onga afia fua le ole media kama kiki le kam fai ai le usanga media le mi kama le media le fai mela polka lame le onga ia onga le media ioi le la afia fua anga le fai misa isi kama kiki le is kama le onga le mele aya akalu el malo vale kama kiki le wasiaka Moi. Mon me malo vale. Oso vale. Afai mela uli alo oso alo mai sam biang alo mai sam. Ki nga fa longo ple mela sau alo sa ili mo pe mo. Pe mo I me ia kala ia mai ngika mai ki. Wa ke le afianga o la ko wa fu. O la ko fal fasal lau. Pe afai alo me ngai. Ai mai fonga. Ele ese me kup. E pe pelo male fa maungia ma ko e mo ai fa fonga ia fa. Pe afai mo I fa fonga ni. O ringa langa lau tala tole foa mai mau kai mi ngaka mai kiki ki ka wa ka mai kiki wa kiki e lo po fenga o ngai sa mo po ke sa fenga luenga ai
Ele lo ora pesa me fai sa mo pesa la fonga pesa sa me fai le kungu. Pero tu lang le tu la fo. Malo, ia ona le on fasiri. Ia pe pa mai o ia tofia mai e fina le fasalau. O ia tofia mai e lunga le langi sa fasalau. Ia alele fasili atu lo fiong fai business. Nang le batara noa mai i lau selau afetala. Ia kele lo po feme o so mai ia ka ki e kuia i le wa le o mang fa fonga le mbalo le tunu. Wo fi foi ia so e ko kuspa ia. Ia ele mo waskan ka fasal lang kofi mai ele tua nga perfecta ale ngor ko mai kiki opio maoliko ya ga mai ke e ko kala kiki ya la le pisa ele ma fai ngo mai e kali lu awa va pe lo ke lo sa o ma mele fai mai sa wala ko menga le fai o ma ko fa fau ya le wa uma nga i fale anga ngai le ele afia o le wali ia mai sala wali o le wali le o ai foi le lilo asia kam le lilo sa ver ela ve ver kula fongo le o skemi o lu moi ka fale anga le fai le o ma kwa ma ka kia to le fo ma fa fonga anga si ka kwa ku la ke ia wa fai fonga le la ke ia wa fai fonga le wa mai le ngai mai kiki e mai e fai le pepelo e fai ngi moli mau pepelo e pepelo le ko nguma fale anga ele sunga ele le puli inga ko yo la ia ko e kuwa i leo wa vai me pepelo ngi me nga fai no le ko e kuwa inga i leo ya ala e fai nga luenga leo fai nga luenga leo fai mal fa ma ondi nga luenga nga leo to le fo mano ia o te le lopo po ma ua mai le fionga le komisina leo me ia matu fa longo atu o fa pere sunga ia asiat il komisina leo fa ma vai ia o te noa o le upuna fa ma vai ia e tu le anga lava o le komisina leo le fa ia e fa ma vai a fa ia tu nei la le komisina leo fa ma vai ai me fulaka e sa o komisina leo o la si me te tal tono e mo o la ko nga fa sal launi ila uia tilo ye to e fo mala mai tau ele mele o le mea ato ale o le men fafau awa ila uia nga mai tau ele mea la tilo ma tasi lava lava ai le taimina sau e luna ka mikile o Samuel o le kangaka e faile ma fafau o le kangaka faile ma fafau ma kaka mai kilo ye kasi kilo ye o la foi nga kilo ye kasi ale upo Samuel nga mulu male amakanga o ilo ya amo mai tu le fo ya le mo wat tu langa la le kiliat o le pole la solulu pole la solulu la sukolu le ke fa maua pole la solulu la sukolu o setema la solulu lenga fail por kala mela au o ila lenga nga surface mai lunga penga mapunga mai lunga lengo Samuel wa fa la uli e ko kasinga mai e lunga mka upungi ma fa pe mai ilanga interview o puange la uli ma fa pe mai o lewa yai se moli mau o se moli mau tutu na yai le tai o pode falar lá o pu la uli o le kala la uli o kama le Samuel unga lu aku yanga ile fa ile lima masinga kalwai aka ku kikiro la ise me yungi po yulai ka ngolo la ia bala aulang sa king singia e sau e fai se suenga ia alu lola i on maka upu ele umi ai koe vala au melang lang sa king singia laus o lewe i moli mau kuku o lewe i moli mau kuku e ko fa le fo lawo i fa mau nginga wa lava fa mau nginga e molia i lol kangaka kala ia la fa pe malo mala audio lang kala fai sa king singia kakia mai se koe aven maka upu loia ave lol maka upu loia uma longa ave loia koe mo moli mau o ile official leo alen ka o lau ai ke wa alu le me fa pe me lau li koe mai leo ma fa pe mai wa i moli mau wa koe fisu ya o ila le ke kuli to lau pe mo yang kala ye fai wala wi mai ka ele mea ole mea
nga ave la auli ka upu yo leo ma nga ilanga moli mau leo se wa upu la auli o leo yere kama leo se ma o moli mau ku nga kokongi kupe le ala nga kele ka ua le ala ala ke lo o le ala le refer ye nga kokongi kupe le ala e ka pungi ele isi ufonga pol mutu se fa atu fa ponga se tatu Mali. Ave lo le ka upu yo leo la uia la mai ka uia le mele to le forma fa ponga se tatu watu ava ku leo se aki leo ele kali leo ye le mele Usa langa su leo ele kali inga leo te pelo. Ele se fa maungianga. Fa maungianga. Sa uro la auli, amai lo lunga le media. Kusa la le mele nga fai la auli. Wale pa lo le mewa vaki o te pelo. Sa ulo fa pa lunga le media. Ai ka ko kilo le nga pa la auli nga mai la la auli lunga le media. Pole la solulu le ngosam. Asu kofi o so kloma ka mai kiki le la lango le pio. Asiaka. O so lo mai lunga sam. Kusa la le mea. O vai a kulo ele sao o leo lai fai nga leo. Fai nga leo male fa maon. O mai lo mai sai mi lunga le media. Ia fa pa lunga le media. Ma pressure ko inga leo. Ia fai le mele manga fai. La lan mele ku. Leo fa le anga ngai leo ele. E ko kele o kanga kai e sapora sia lau. Mali na. O leo ma ko fa le anga fua leo la tou ia to le fo. Ai ole me ako ale ole foa e kasi lava le vai ka fai ma fau ma e lo ako ole me na fau mai le amatanga Yo afa pea le na fai mai tauli ilanga por kalame ko fa moli mau e pekinga pekinga le moli mau sam o fe la ye Samuel ma moli mau e ko fa ole ran me ola lafia awa anga mo ila kala nga fai kala ya la auli nga fai o le e moli mau ko fa pekinga sam Sa no mai ki le ele se mela ko ka ofi e fu sa manga moli mau ya amai lo leo ma mai lunga leo fa kali leo ala me leo ku o leo ko fa la fil kama leo ko fa la fil kama to le papel tu langa le Malo, ya, leo menino fo ile fai tau ale tunu. Ya. O leo to la fil tam. Ya. Masalah se tene le la fia na tama. Ya le tulanga na ya sininga ya la ofionga tu se foi mal ofa. Ya por tulanga foi na luina ya le totele da banga ya o le fatu tua ile tua sa motas. Ya o vai atu. Ya o le fatu tua. A pe wa kui pa tua le melo sa. Ole lui. Ole talu. Ola uia lui nga baksa ola vai ala auli. La auli mala wali pasal lau yang usila. Pe o ka ya le fakuku ila lui. O ngola tau lava ia le na mai e lunga. Ole li lava le auli nga mai e lunga sam. Ioi. Ka koyo ko ki falongo le interview le ala auli mal fainga wankala. Kusa la ka kala me la auli wa lua se lau pasene le mafau la auli. E sa sam. Kala ya la auli o kama le lenga ya ile po kongu anga ku po fa la kala lava ya la auli. Upu lava ya nga saule po fonga la auli. Maliela. Wa abe pafe pupuni ya longa nu. Wa ya ungi ka kala. Upu lava ya la auli. Ole ala le nga ba ko la auli. E lu ye ko ila auli. Male wali lo la ye fa media in New Zealand. E o mai. E o mai kali lu ile wa vak. Fa kali kongu ya sem kali su. Fa ila wale ai se si e kali ya inga lu. Ye le ko kele kanga ka ole fa sa ila ba se sem fa inga sa kali lu ye le bango. Ya lan me le ku. Ye o wale ai se si to la fo. Le wa ma ngai kai me wale ya me se si sa kali lu. Ya le li fo le la auli. O ngai la va mai nunga le ngor kama so. Ke ofo ngai kala to le fo ke ofo. Mai wa vakule fanga la wa uma ave fanga le kama la ko fa ole oki. Ya la uma olo. Koso ko mai ngos kama olo kong. Bo ide de. Ito le fo. Ngala nga koso ko le ngo olo kong la aus. E kam fa le fa malu sie la mau. Kari ko ngoi kanga. O la ba. La ke e wa koso ko le ngo olo kong. E va ngai kala wa fa. Makua makaukia o ngi kangaka to le fo. Longo winga lai ka unga le leise a awa olo e koe sao mai fafu.
Wai lo fa ya le penga e fai ngo fia nga le ai ko kongo e fai ka ko sa fa fa. O la va ai male fa lo i lau tilo te mine ya le si me o le ta pena lo i lungo le famsinonga ya o le mai le e fai mai fa matalanga to e fa se le tu no le nga i le mta up matau lia foi o le me mo la vale le fionga sui pai mia na sau fai na sau le sui pai mia le fionga ya tuala le fina le sa ftalai ya na o saoli ya tuala na sau lava tuala fai mai o le ave fa mua de malo ile meta upule ya sen ya le la ave fa mua de malo de o ave o le loya sidi ya o te loai o ngasa o masa salonga le na matata noa na po masalo e koe fo i mani me te tonu o le kapeneta wa kile ku wa koe u le au ya la to ta ilo ya Molioo api o masa salonga na wa le wa tatao lava tuala e avea longa winga a faila e le afia mata mai tai palmia wa taulo ya tuala ona failo sei unga le mea wa le wa ayat wa lo ya sidi wa taulo na mai sei unga le mata pulea ya ona fa penga foi nga koso tu loia dau fa salavia le na lato toa ia le la pule ne me uma e fai ni lato fa matalanga pe le fo lato au mai fa fo mai tono le le tono de penga ata no te sa la so fina ngata tu langa na pe ona e sa no to le foi vai ole polkalan ia wa ia malo la ngona ia wa umi kere ngai maka o ka se leva nga fa ka fa pe lai clear cut lava ia tangata malana e fai o lai ai ia le tamaita ilo ia sidi o ui lava la o le ka ko ke tatou te whaatal ia le whai o te loa la ua malama la tou umalawa le me tamna whai mai la tou fo le fo o lo kua ia le me le whaka lava whapea mai lo la langona o levo na tatau na whai le mea sao o le mea sao le veia charge loa ia i la tou ia o lo a fo o lo a fie le mta po ma o lo ma solomia tau longa charge ai molia loa ele mtanga luenga o leo to le fo ya le wa so na tu na ye fa fonga mai e Molioo ia fina ngalo na tatano te sa tau loa ona le finale le ki mai kua no ya e tau lava le fionga fo ya le sui palbia fa o malon tap a mai le unga o le unga mai le fionga le finale lo ya si ya o le unga na a mai lo ia wa kaulo la tala inu ni mai tua ya kaulo ngali mai tua lo ya manga mo na be sili le wa tali tu ngana yo ya nga fienga nga fa tai ya e pe fasimbe fina le fa pe mai ya le fa so au tu pe e mativa ya le se fa tuanga e la se tala ta o tia ya lu ye fa so ni an tu pe lo que fuaku eu ka ngai ko le fo te le ngi lu manga ele po ngo fo ska mai unit fale le po ko fela mo ko ngi ma rent ala to lu ya lu fai alu ya ki nga elo wa nga malu fa ka so fale bo ama fa me nga new sila o ngai ko kal ngo mele Molioo ai ka tele le po vai a fiesta we fale rent nga sa le va kules fale le la ko rent si so nga o ko se le ha piu malu fa ko la sa nga me fa tambo awal kala ngo mai me ele o yelo nga maru nga a fai wale kalia le lu alu su e mai se so kalia le lu tu e mai se si ale ma fai la uli nga so kalia le lu ya lu nga ye fa se lo o masavea po ai si fa se lo nga fa se lo ne mai fa le te wa va o ke o le fa se la wa fe wa la e fa me sa sa io pa sa o sa
Ia leu ka koilo aku ngei le mele saurunga. Le anginga mai lunga le ea wale ka ke vava e kwai lunga social media ma fai kau aku me. O le ka e ku le mele. Boy de O le sky le lafi e ku le mele. Wa ka kaunga a fai fa maungia ngei mea ma ngei meng fa fau. Ia longa winga e koe u ele au. Ioi. Waka kauanga vi folo sue ma vi folo e ku al fili fa le lima. I lima lu ma ko le lima per kala inu. Ku le pa mai le office le e fai spenga to bali. Le fau ia fai el fau. Wa ole me kong wa nga ko le fo le fa la fil ka mai kiki to Samuel. boy de Kiranga o le me ko le fo. E mau alo le Samuel ko ka uma Samuel le wali. Ore mau aku nung le peng failan. E pe a inga ya Samuel ma le ile o fu le ile associate minister. O kala le kala ngo ko yo me le nung le social media. E ka fai ka we. Ya. Ale makwa maka ki al nga me pe fa mo. Ma dia na. Boy. Ai fangi su enga mai fangi su enga wa afia I ku o se menga fa fa. Boy. Ya uia fai ole kaukala mai la auli fai mai la auli upa ia la auli to le foa. Ola umoli mau na le po lea na tupu al fala velave. Boy. O ma foi na ve ele fana e fatau nu le oti ama uma olo. Upa ia la auli. Ei telefo. Yo. Upa ia la. Ese no poco fa kai le leo la ut. Samoa mal to fa mai. Wa ave le fana. Ola fa ole oti ama uma olo. Mai ko le po mai wa ave le iva afe e tapu ni le lutu o tama vai ko o la ai le no po ia ya ma le iva afe amonio ele no po ia ya ma le iva afe ko le po vai o le o pu e inte la audi wa kama mo lo alto ku la ngai interview le fa ya nga o mo wa lan ka fa la nga fa mai o le sia so ko kapele interview aqui dala to le fo ole makwa maka ki ale melenga fai merka male ola au boy o ngai lo le lava ele o kali ya le le melenga aba wa nga kala ele nga fai interview wa lima masinga ave le maka pa mai nga ngo vile langa sa king singi e fai sanga private investigation who the hell is he to ring the police and ask for a private investigation ele sang fe au leo ma dia na ele ngi leo la auli ya to le fo ioi leo sa mo e pau lava langa me fai o le kuli langa moli mau o leo ave leo fai su penga leo ai le bilinga leo ma fai mai ma kalo sanga leo mai fai nga private investigation ele ngi nga leo o le menga lo tai ole porque ngaka te fai ko le fo ko mo wa uma yang kala ye fai lunga nga interview boy la wo fai ya Laudi. Alu yo leo ave Samuel. Fai pala ko le kaliale le ofalen le lui denga ba kusela waf. O ave kama yo leo. Awal fala fier kama. Awal ko fala fier kama. Ave kama yo leo pa fai ko fai mai. E mo I uma men fai mai sam. Boy. O kala ya la auli lenga fai lunga la interview. O lewa ye la mol o le foi kala e fa mo mau packing a sam. Pe la o ye. Pe o ye mo mau ngi ma Samuel. Le la fa fau mengi. La me lo ku. Ole me foi ko ka kala. Ole me foi nga kama yo leo. Boy. Ya se ka ko kali ya to le fo. Mani. Se ka ko va ai por ale me le la sa wa ke lo la va ya uia e singa yo inga lo fai ku. Boy de boy de Uia masa salonga e singa yo inga lo fai ku e ka vai le me la. boy Ole pa ole me pa mai fa pa lunga le media. Pa nga le media fa pa ma pressure ngai leo. Fai fu ngai leo au to le fo le matua yo lo fa la vai I le matanga luenga leo. boy La fo te toa ya te uia masa salonga olai ile tamatai palmiers le fionga sa fa pito. Olai supporter sa fa pito ia le matanga luenga. boy Al mele kupu. Kwa fale anga la va mingskale o fa koanga.
Bo ia ngai leo pai kio ngai leo fai ngai kala ma mi ngai leo fa maongi ai sea wa fai ia kala Mahau miangi leo e whaia me mga awai. Kio ngā kongua wa makula ko me fa fa yo leo e kali ia leo la ko me fa fa o mai lo fa le anga leo ora fa le anga fo leo la fai le ami ton mo leo vai fai le ami ton mo leo to le fo ma fa la lava to le fo Ia, o le, mo le silafia e laua fionga le. Le ali fai business mo lio. Fai man mata o tusi. O le ali inga o pio. E ngofo le emergency. Le emergency house. Ai o le emergency. Foi. E ngā o le ingoa o le kenge la ke ngofo e anuai. A o pio. E le ai songa fale. Ya, o te whaalo alo atu le mamalu le tunu a. Toi wha fo i mai upu ia. Wai whawhawhonga la moni o i la au isu ia kangaka ngei. Ya, o le li poti mai lunga ai te whai lai. Ya, te loa moni o, te le lopo le ale moni o nei, o nei mea. Ya, anga finale, ia tali pere fisiri. Ya, lewa uman tali fisiri. Le foi vo mana pa so foi mo dio o tulanga foi nanga lena fai na mai ya oi wa pei o se tamaititi le fa ka valenga mai oi e final le sunga ya asiata ya le mana tu mo dunga ya e te tau foi asiata na mana malamba le ai o mo dio foi o lisi tangata pe ona ia e te tau ana tali atu foi mo dio ya na tali atu mo dio a le fa tau sau fale a le fa tau sau fale ya awar kau kiki fale anga fai pule taki o le kota malu e fai sang fal fast au e ol mi mika lungo le platform le ska mai kiki alu le alu afa pe ufia fai sang media ol mi mika lungo me ais iyo e ma wale o suanga ambo e vai ngongo fai New Zealand fai la comedia New Zealand ma su e piti o fai sang la New Zealand ai lo ngofa ngi sta ka fe kuri sa mo fe ola mon mo fe ola le la ko fa sa mai it's not a house it's a room Europe kusa malesi fa finge fi FBI nga engo pole mo le unit pale pe vale o kanga ngai fa ia ka fale anga ole makwa le ngi lumanga ole makwa o ki alo ko fale boy ka ala mai ngai sole ola e li pen kanga fa ia sole wa mali la e pango nga to la po ai fa peo fa longo mai le uso le ya siaka le piu ku ula mele lo ka fale anga ku lo ala bala mele ya nga ile le kanga ke ki lo lefu lo ka fale anga mai ka kala mele o ye so mal malama ku lo ka fale anga ma ku lo mele fa mele la uri e o solo mai panka du ngola uri ana me fa te fa ya tuai e umana o mai ia Sam ai veni mai tau ofe le fetalenga ia tau ofe fia kari ai musu ai fa mai foi o le media nga coffee mai le lang o kama ia ri kota fo pengi supoka kovela auri nga vili mala auri la fa wa makua o le fa interview la o le interview li pola so lulu ka le ngoten ai punga kwa sia kala skof e fa vela nga mau ka ngumela ai fo ia ate mo ko la so kala au wa le kala mo la audio la wea nga ia tite kama le sa ringa la kala e kumon mo fia poko mon mo kama ki e yes kai au e ta fonga pola to fa ta mo ele fa wenga vo sa mo e lo po fenga onga ia nga e vai menga ngofo nga me ngofo le unit ko nga menga e fa ngofia na fa winga to le fo an ta sel fesidi ya pule ai e ai nga o ya se ya tato fa detali la ya ya fa pe mai ya sunga pule ai o te ai ya ma wala wal paper ya o fesidi foi na ya sunga ya seta ya e ai nga o ya lauli ma le te tanga to lauli fia maleto ya asa no tali ya vai le te le fa le ton mena le o fa tai foi wa se tanga to lo ke sunga ya seta
ia faafetai la foa e faafetai foi lau fionga i nuu e me se foi le fionga ia tano tatou mafuta le fiafi lunga le ala ea ai ole mtaupu lava lea le winga i tuaiga ia lala i le pule ia malmoli mata pelu le ua pe ua tatou atunu le foa le mafaina tatou faamamulua tau te finau lava le mtaupu le tau le faaiʻuga le mtaupu le io e ala le na avatua le luʻi ia o le lava saʻiliga o le amiotonu seʻi kakou fai lapo ai la e amiokogu po ai le kaukala e amiokogu mai kaka le o lauli laukala ia oe ko le afoa ma le faafogaaga sia kakou akugu ua kau valea le faiga maloa sa o faapiko le kama lea lē lava le kau valea se vai me saua mai luga o ga interview afai laga keiloa o la ia ia ni information faapea ia sam i mea ia kau criminal mo me o tapong sa kau lava la uli ka fio sei fai po fe o iai pe fa maong tengo fai o sa au mai lunga le media ia fa pa ile pomu ma fa vevesi ele akungu ma fa fai ko ai kanga ile leo ia mai se fole fio ia le pule pela kulanga le to le foa ela ngonga level fa ngongo ngai ko nga fai pule ma ngai ko nga ming skafa pe ngai ia e vai le akungu vai le kau so fuanga le kau ngakale le voi ai ai alu mai ngai ai ka vevesi ku ia mangai fau fau ole makwa ke le la vola fa inga kula fongo pe fa o mai po ai fa maungia ngai fau fau nga mangai me pelong fa mo ide ia a fa o mai fa so enga ngai ai fa maungia ngi fau fau nga mangi ka mo fa ngi mo li mau pe ma fosin ka ngaka fa ngi mo li mau pe pelo ia ke u ka ka loka le wali io o ka nga mo li am ka loka a wa ole ni mai ku ai ni mai lunga ka nga la ole mau lo mar ko file mo ka ko ku ma mau lango le fa pito wal mele ku ole tai wala au li lunga le media le ku pol vives hadi o ka ngaka la vale le ku pol vives le o man ngai ka pu ya sambuelu ele ngai pango ka moli mau pepelo le lava wa mai la au li lunga ma fa ku po fo ma fa ye fa le anga ngai leo ka lo fan ka nga leo ai se ka ko va ai to le foa ma fa fonga anga se ka ko se ka ko va ai po fela o ele mele wa saulo wa mawale wali ia o yengi fa fango pepelo mangi fa fango ku o mengai ia wa kaulo ya fia mele fia nga sa fa piko fa malolo le wali boy ma hands bi ai o kongwe e kali fam siko boy de ya o le foa fa fele si va nga le o lau lui ia va le ai e lau vanga le la pe o le anga oi lo savea le la mo tasina tanga talo fai nei fa matalanga pe pelo e vinga ia ele fionga le hero la report ona vea to le sunga ia savele ele se la wafe ta la le molio wa ora ngofo wa ka ka ngoso mo lo ilunga malanga masanga lui awa ola o mango ka to la foa ola auli mala uli fa sa la umai ela vea siaka mala uli ngai New Zealand i ti mala panga sa vea ale ma fai kalia le o fai se long o fai se la ko long le pe pe se luas fulu afe ngai luas fulu afe asiaka ia ma se luas fulu afe la auli fa ko se la afi ya fa ku le ni me guarantee ele long na ale se me guarantee la ko long inga bili mai la ya o so ka ngo guarantee ya ele la ko long ya le ya bili ya la auli mai se pa mo se yo nga va le kufa ma ngal mi ali le lu ile wa bak Iwan matawa fa ngolongo atu faila ele kalimaya ya savea ele luide ia elua mela ia o le ayo se tupe e mawe si uso fa sana la ia male ngau la vai fa wa kala pepelo le fa matala no mabado le tunu ia o te lo foi wa ma onga le tunu fa yo ma onga le tunu pelo la udi al pepelo fa sala le savea le tau so to sunga ya siat le ia sa vea ma ulinga i ti mo ia lai fa ka fa leang au ka ngaka wale vang fa sa la ka pai la lango le asiaka ele lo po fe o so mai ai
pe lau ka le fai o ka ngaka le lenga mo mai lunga Samuel le fai le ka fa le anga ia le ala ma ka kiki le e wo fai ko alwe fai le se manga ma alwe su ma o su ma se la wa fe ka le lu ale ma fai ia bala mai pem fai ko ka guarantee ek sila ko lo ia vale le ale bala usa mo ya la uli ya foi e mai se tra wa fe o milion ala ngai kumalo malo e ka le lu ile ai mo ki ngoa fo ka ke malo le lu moi le ia se la ke lo ma fa e mo ka se la wa fe wal me nga la fe ka le lu ia vale le e le mana tu mawalunga ia o le fanga solo tau fai sen malo longa lo fionga ma lo fa ftai to le fo ia fa ftai fo mo tato fa sol ne fiafi mo le tu fa ftai la fionga ia mai se fo io stunga ai nu ia mai se fo la fionga ia tato no tato fa se ne fiafi ia manu e tele ia tiutem faiva ma taimi o to tato por kalame ne fiafi pa malulu atu sa mo pe fai wo ye fo iste fa mtalanga wo sasi ia tu langa lava o lunga fa sto ta o lava e pengo fia na mala mala sinta upu ai fa manuele tu e lau afionga tata noa mai se foi lau lo ia ni talia malau ta faunga fo i lunga ina sin ia tato felo ai fa tai mo lo amno ne fia fito le fo ia fa so foi ina ne fia mai se foi lau fa fonga si tato atu no ia so fa so foi so foi